Assalamu alaikum, Каракол Кабар каналыбыздын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы туугандар. Каракол мал базары 5 октябрь кой базарында жүрөбүз туугандар. Чарба, козу, очкор, токтуу койлордун бааларын билип берели туугандар. Биздин каналдан алыстабай каналыбызга катталып, лайктаңыздарда басып туруңуздар туугандар. Жакшы комментарийлер жазыңыздар. Бааларды сурай берели. Assalamu alaikum. Qancha ekan ya bu? 17 dollar. 17. 17 so'raymi tug'anlar? Ya. Qo'yaveraymi? Ketadi deysiz be? Mana tug'anlar. Shu qo'chqor. Qo'zi qo'chqor 17. Yaxshi. Sizlar mashina jaqa basaverasizlar. Bunu tapmaysiz bo'ldi. Qaysi qancha ekan ya bu? Arashanba, basich. Iyilik neveresi va qo'zi va qo'zi qancha ekan bas? 20 da o'tadi. Ya. 20. 20? Olur bası 20 deydi tuğanlarım o qo'chqorda. Bu qo'chqor qancha ekan o? Orot Yaşlı olup qoldi-ku. Chiqpay-ku. O minus qancha ekan o? 13 da. 13? Urg'achi. 13 deydi tuğanlar. Yaxshi. Bu qo'zlar qancha ekan ya? 25. Bulch? 27. 27. Yaxshi ekan. Teri yaxshi ekan. 25 deydi tuğanlar. Yaxshi. Sağ olun. Qanday? Mo'l kishniki qo'zlar qanchadan ekan? Ketdi 17 ga ketdi. Yo'q 17 ga ketdi. Urg'ach erkak. Erkak o'katanga. Yo'q 17 ga ketdi mana kishniki. Qo'zlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan ya bu qo'y? Ya. 16 o. Ya. Olch. Arashan 50. Jelinden oldu. Arashan 50 deydi. Ne oldu jelin o? Bırak dilini. Qo'z qancha ekan ya? Oz meniki emas. Ha, basib bilmaysizmi? Qo'chqor qancha ekan bu akasi? 40. Qancha tishdi bu yosh? 7. Mo'such. Ha, tengmi? Mo'l qanchadan ekan ya? 9dan. Buldala. 9dan deydi tuğanlar. 9dan. Alo. Bu qo'zlar suraychi ya. Bu qo'zlar qanchadan ekan ya? 11'den. 11'den erkekler mi? Ya. Bularchi? 14'ten urg'achlari. To'qtilar ekan, Yaxshi ikki tish deydi. To'qtilar ekan. Charba tug'anlar, ikki tish to'qtilar. 14'ten deysizmi? 14'ten deydi. Yaxshi. Bu qo'chqorlar emne ekan ya? Qanchadan ekan ya bu qo'chqorlar? Ya o. Qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 40 be, o'kön ötengmi? 40'tan be? 40'tan surat. Yaşlar qanday ularning? To'g'ri ekan tug'anlar. Mana Instagram'a tartıyorsunuz. YouTube kanal. O Mirnoslar qanchadan ya? 11'de atası. Urg'ach erkek. Aralash be. Erkeği de var ama. Mana tug'anlar Mirnos. Ular urg'ach erkek aralash. 11'den deysizmi? 11'den suratdir. Mana Qo'chqordağı bıçılganlar. Bıçılğanı da, urg'achsiz da, qo'chqori da var ekan tug'anlar. 11'den suratdir. Mirnoslar ko'yib qolganmi ya? Qanchadan bular? 12'den urg'achlari. Urg'achi Mirnoslar. Assalomu alaykum ava. Yaxshilar. Qo'zlar qanchadan ekan ava bular? Ya, urg'achlar bu. Bit urg'ach va mo'mbari. Bit urg'ach qo'zlar ekan tug'anlar. Shunday. Charbali qo'zlar ekan tug'anlar. 12,5dan. Surotdir. Esi. Qancha ekan ya, chep? İyi koşular. Yirik be? Qanchadan ba'lari? Bularchi? Onlar 15. 15 ya, molch? 14. 14'e. Bulchava. Qo'yi? Koy 15. 15 charmi qo'yi? Çarbalıklar. Charbalıqlar ekan tug'anlar. Mana ba'lari shunday. Orada da yasa olup pişti. Oo. Shuna ba'lari shunday bo'ladi tug'anlar. Bütün vakti oldu. Atın esimde çıkan ümitlerini Indikken ya. canlandıramam.
кичинекей карындашыбыз бул өмүрдө бактылуу өмүр сүрүүдө. Баалар ушундай тугандар, ой жакта. Коз канча экен aba? Ургачыбы? Чарбале экен, э? Чарбале. Мына 13 дейт тугандар, козу. Чарбале козу, ургач козу 13 миң сурап атыптыр. Сиздики aba бияк, салам алейкум. Нелер бар экен я? Бакта боруктар бар, кочкорлор бар, койлор бар. Канча экен козу? Ургачыбы? Эркек. Эркек козу, э? Буларчы? Ургач койлор. Ургач койлор бааларычы? Алар 14. 14'ün сурап атасы. Жакшы. Бул да эркек бабы? Ооба. Бул канча экен бул деле? 12. 12 Бору. Бору. Бул чаба? Кочкор 13,5. Кочкор 13,5 дейт. Мына баалар ушундай болот тугандар. Чарбалардыкы. Бул канча экен аба менен дос? Салам алейкум. 11 миң сом. Эркек бе? Erkek. 11 миң дейт тугандар бул. Бир дос. 11 миң сурап. Иә. Караколго бар. Жардам сурайбыз. Жакшы. Кичинекей карындашыбыз Пайдалуу 30 ушундай миң долларга азыркы учурда муктаж. Салам алейкум. Ургач козу бе булчу? Бул чаба? 8 дейт тугандар. Сатпак элем аба. Канча экен аба бой? Биреники бе? Kozum meni koy meniki. Молар чаба? Bilmem bunlar. Булар да билбейсиз бе? Жакшы, коздар кандай экен мына чарбабыздар? Салам алейкум. Канча экен козларың? 10.300. Эркектер бе бүт, э? Бүт эркектер экен. Бул да эле булчу. 14 токтуу бул. Ооба, коз. Иә. Ургач коз. Ургач коз дейт. 14 дейт. Салам алейкум аба. Канчадан жон койлор аба? 17'den сурап атасыз бе? Бүт эле кой бе? 17'den сурап атып, мына чарбале ушулар. Алар. Бу козубуз канча экен аба? Козу. Ургачыбы? Эркек, э? Эркек коз экен. Эти кандай экен? Эти орто экен, э? Сойгонго жарайт экен, 14 дейт тугандар. 12 дейсиз бе? 12 дейт мына эркек. Коз экен тугандар. Бу канча экен я басы? Иә, кийгиче. Иә, 12,5 дейт. Коз кочкор. Бу кой канча экен я шептер? Бу кочкор ба? Кой. Кой бе? Басыч? 20. Бул чаба? Бул койуңуз канча? 18. Бул 18, э? Жакшы. Өйдүн козлары канчадан? 12'den. Эркектер бүт. Bıçılganlar. Бычылгандар, э? Мына бычылган козлар тугандар 12'den сурап тур чарбале. Булчу? Bunlar urgaçlar. Bunlar da Urgaç. 12'de. 12'den бе булар деле? Жакшы, эти орто экен, э? Жакшы тугандар. Токтуу канча экен я? 17 сурап атасыз бе? Бул эмне экен, козубу? Бул канча экен? Ургач бул деле. Эркек бе? 15? 15 сурап атыптыр. Сиздики бияк. Иә, бияк. Ким экен? Ха. 12'den бүт ургачыбы, э? Мына тугандар 12'den сурап атыптыр бүт. Чарба козлар ургач. 12'den дейт. Биякта сиздики аба? Салам алейкум. Канчадан экен я булар? 28. 28. Болчу. Козлар 12'den. 12'den, э? Жакшы. 15'ten. Kimdiki ya bu? Bizdeki 11. 11 deyip tuganlarım onu. Жакшы. Караколго бар аба. Козлар качан экен эже? 3,5. Эркектер бе? Эркектер, эркек козлар экен. Сиздики чаба? 8'den. Ургач коз, э? Эркек козлар болуп калабы тугандар. Алар канчадан экен я? Салам алейкум аба. Кандай жакшырай? Эмнелер экен? Койлор экен да. Баалар канчадан болот аба? 18'den. Жакшы экен эттүү, э? Жакшы экен эттүү койлор, э? 6 кетип барат дейт. Канчадан бери атат аба? 16 verdim. 16 берди, о беркиси эт экен, э? Bu uzakçılar. Эти жакшы экен мунуку. 12'den son koyuyoruz. Содулашып калдылар, э? 1000 сом үчүн, э? Жакшы. Коз канча экен аба?
Karakol kabar. Ya. 13 turib atasiz be? Erkek be? Urgaç ет дүкені жақсы. Союн болот экен да. Urgaç qo'z ekan degandar 13 deydi. Bununcha kishtekey. 7 jarım. Erkek bala. Bunisi qancha va? Ulg'ozunuz. Bo'ruq be? 12. 12 deydi. Bu ketdi ya. Ova. Qancha ketdi ya bu? 14 ga. To'qdi bu. Ova. Jo'g'ay. 15 qancha ketdi? 13. Sen o'zing ayt. So'da ketgan turib bo'lmaydi. Yo'q, bu yoq, bu yoq. Al qaysi ketdi? O'qodan ketadi, sen buni g'ayri 15 ga berasiz. G'ayra va. Ova. Jigitlar qiyin ekan ya. Sharik ekan. Молодец jigitlar. Shunday gezdi, sizlardek gezdi. Bir жаққа qumsa alib o'ynab жүрчүбүз. Qo'chqorlar bu ya. Qanchadan ekan ya? Qo'chqor emas, qo'ylar. Qo'ylar be? Qanchadan ya? 24 dan, 21 dan. Yaxshi yetib qo'ygan a? Yaxshi. Qancha beradi shuga? 22. Berib aytasizmi o'shaga? Yaxshi. Qo'y qancha ekan ava? 21. Yaxshi ekan aytdi. Semizga 21 deydi shu qo'ydi. Qo'ylar qancha ekan ya? Chorba qo'ydi. 25. Cho'g'i 25 mi? Ya. 25'ten mi? İyi, yok cho'g'i 25 mi? Cho'g'i. Bu qo'zu-chi, qo'zu. Ya. 11. 11 surat tur şu an. Erkek qo'zga. Ketdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Shep yaxshilarmi? Yo'q, qancha ekan ya? 5,5. 5,5. Aldıqlaç qo'ylar mo'g'oy. To'qdi bu. Qo'z erkek. Qo'z, erkek qo'zu va? 12 deydi qanday erkek qo'zu. Nima qo'zuchi? Bu da erkek a? Bu merinoschi ya? 13. 13. Bu da erkek. Yo'q. 2 tug'an qo'ydi. Ha, 2 tug'an qo'y ekan tug'anlar merinos. Yaxshi bolalar shunday tug'anlar. Charba qo'zlarning bolalari 10 ming, 11 ming TL ketadi, yaxshi cho'ngroq. Bu qo'zlar qanchadan ekan ya? Assalomu alaykum. Erkekler be? Urg'achlar bu büt. Urg'ach qo'zlar bunlar charba tug'anlar. 13 tön deydi. Urg'ach qo'zlar. Bu qo'zlar qanchadan ya? 8,5dan. 8,5dan. Bu yil qo'zlar bor. Erkek 4'dan qo'chqor. 4'den erkek be? Qanchadan berib o'tsa shularga? Qo'zlar. Qo'zlar. Ya qanchadan berib o'tadi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi, ben sog'chirim yaxshi. Assalomu alaykum. Yurez buyursa. Qancha ekan bu qo'y? 20 da otqanmi? 20 va 2 kishi to'qdi va? Yaxshi ekan a? Kutganda qo'shsa. Ko'scha qayda ko'scha? Qo'shsam-a. Ha, ko'scha endi qanday? Yaxshi, sen tartib bilan kelib qolyapti voy. Yaxshi de so'qtar. Na ko'scha, bratchushka. Yaxshi de so'qtar. Молодец. Ey bolasın. Siz Instagram ko'scha deb yurgan senmi? Yo. Ha, o'sha. Bayda ko'rib qolganimda, like pas. Kommentar yozib qolganimda yaxshi de so'qtar. İşler bo'ldi-ku. Bozor bitib qoldi. Ama esenleydi. O, maqul meyze. O, radnoy gezgesi. Maqul meyze var. Qo'ylar qanchadan ekan avayekeler? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshi Xudo yashur. 16,5dan da o'tamiz. 16,5dan be. Molchi ya. O yo'q, onu 30 qo'yadi 15dan chiq. Satılıyor bu. Bu aldık o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshi desotlar, yaxshi. Yo'q, 15dan 20 ga 30 qo'yadi. 15'te ne buna? 30 verip salam deyip onlar çaraba. Çaraba oynarken onlar. Yaxşı. Bu qo'z qancha ekan? Erkekler be? 3 öten be? 3 öten urg'achi be? 10dan beresin be? Ha, 3 öndü be? 9dan ha? Yaxşı. Bu ketdi ya. Qanchadan ketdi? 20dan. Yaxşı. Aa, qanchadan mo'g'ozlar? Assalomu alaykum. 12 bu. Mosuç. Urgaçlar he? O mayda ozarç. 11dan. 11'den he?
Олар тоқтылар баба. Қаншадан бұлар? О, Иә, болору тоқтылардың басы. 13 13,5-дан, Қарақолға бар. 13,5-дан дейді туғандар мұ тоқтыларды. Болыш басы дейді. Ассалаумалейкум. Қаншадан бұлар? Қош келдіңдер. Иә. Üçüğünü 50 dedi. Üçöğünü 50'ge дейді туғандар мұны. Қанша жаш, қанша іштер бұлар? 6 aylıkta. 6 айлық. 6 aylık kozlar. 6 айлық қоз қошқарлар екен. 6 айлық қоз қошқарлар дейді туғандар. Үшөүнү 50 көрелдік. Жақсы. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Базар болды ау? Қаншадайым қозыларыңар? 11'den bereyim ben. Үшөөн теңгеде. Еркектер. Erkekler. Еркектер мына туғандар. Чарба қозылар. Qaysi kanal? Қарақолқа бар. Жақсы. Беріп атшы негізі қаншадан беріп атшы қозыларға? 10,5-дан беріп атты чарба қозыларға туғандар. Жақсы. Шынай болады. Қанша екен ава? Тоқты бұл? 14 alındı. Alındı be? 14 kalın тұр, жақсы. Қой екен. Бұл қанша екен мәші? Onu gör 11'e. Тоқты бұл? 13 дейді туғандар мұны. Ал бұл сұч? Bu yok 11'den bereriz. 11'den be? Жақсы, мына 11'ден сұрап тұр туғандар ұшыл ойларға. Ассалаумалейкум. Қаншада екен ол боғыздар? Aldı. Erkek be? Burgaçı 2 diş. 15 göre. 2 diş değil. göre. 15 toқты бұл değil екен? 12 жарым көрім жоқ қойам. Қой be? 13? 12 diş 12 жарым. 12,5-ға. Мол чауы? Onu 15'e. 15 be? Жақсы. Мо қой өзім екен ау? Bunu 17 жарым. 17,5 ма? Temiz. O birini dosturç? Aldığın 16 жарым. Digin 17. 17, 16 жарым. 16 deydi. 15 deydi туғандар. Жақсы. Ассалаумалейкум. Kulaklar қанша екен ау? Kulaklar 4 milyon. 4 миллион, 3,5-дан беріп саласар, дүң бады. Жақсы мына туғандар, улақтар. Қанша айлықтар бұлар ау? Bilmeyeyim. Братчикам. Жақсы. Мына улақтар 3,5-дан беріп салабыз дейді. Жақсы, мұны қоздар сұрайыншы. Салам алейкум. Байелский. Братан, қандайсыңар? Жақсы. Жастары. Семіз шылықтарды қармалы отырасыздар. Бұл қанша екен қозу, иә? Алды 10 мың сом өрім. Болды екен, е? Иә. Бұл қозуч? Қанша бұл? Қанша болады бас? 13,5? Бұч? Қой бұл? Иә, бұл қозу, е? Қанша екен бұл? Бұл 13,5 ме? Бұл қанша? Болады ау? Бұл да қой жақ. Şu koy жаққа келсем біле башат ашаттай, қайсы қойда болды. Көтерелі жүресің. Ооба. Şu қойлардың басын біліп жүргенбіз. Жетіншіле білдік оқшайды туғандар. Каналымызға қатталып, жақсы сөздер комментарийлерді жаза кетсеңіздер туғандар. Біздің каналымызды дос туғандармен бөлісіп қойыңыздар.